Wafa yese wo de wano ato Dr. Maria yisinse nsemi mu a okata na ni kaseti asofo pani a Pentecost asafu ya no wafa wadama na yenti o kakre sabakani so because Dr. Maria Ewusi de na edna akaseti a Pentecost sofo a na menti ase di o sabakani asem na Maria Ewusi ka muntie ni yo apostle oko galamsey site o se de ne nsuo no sitie 8 years and I make a never what the was it. Galamsey went to me and Kwa, President who go make the idea. Very good. And a photo where you can name a penty. Or call Galamsey side. Or quite on Sunday, you say, and you baby a couple of Puno, or send a free night call. A photo I say when you're in film for most. Your mama 1 year says, and a photo because when you're most. I want some no. I told you to say some no kind of the whom I na Mary see the man. Yes. Wutie Abusua 96.5. Wafa yese wo de wano ato Dr. Maria yisinse nsemi mu a okata na ni kaseti asofo pani a Pentecost asafu ya no wafa wadama na yenti o kakre. Sabakani me do ase bebre. Sabakani so because Dr. Maria Ewusi de na edna akaseti a Pentecost sofo a na menti ase. Menti ase me madwene de menti ase. Sabakani yenye nim ekwan a Galamsey apuye memu aseti. Yenni bi ayebeye amamru yenye dwumaye because mabunu no munye dwumaye. Edi say o clear o mafiri Galamsey side e dey krono sam ne niam akese a LCC do me efiri adwuma intira. So ye bompa ye se nyame beboa se de be ya ye di niam begugu akwama ye mabunu yenye dwumaye na Galamsey isu eswate titiwo nya na wo badenti sei na menua merusi asem o kan ye no Ghana we sofo we wo hene kwa edika we wo hene na yi sofo a ebuo bia na die bia o se de ma wo mo because o hene ukrom hene onye ni paketu amawo medan ka de ukrom hene your president o talk so on a guiding wo anopa ne awiane bibia enti obuo ne de o se de be asofo obuo ne de o se de be ahene fo no o se de yeye na se kwa hweye na we sofo ana se be kondo se be nya we wo hene na de wa no to ama yosemu a asempa kani ene masa ne mano ban ani jira me kaza Pentecost sofo me buno meni no meni sofo meni ni mu agro sa na obi asofo ni mu agro no asempa kani twade ba ho na Kufuado president of Ghana na oni su biem no obetwa 8 years ama wode ne presidential yi to say Galamsey wantini anko obejai asempa kani if you want to try na you president I say most of that na who say so penny ko ja be ka say Pentecost for omunya nsuo mfa most na na de dey do mama bae busumi ba ko afie afe ene busumi nsie so penny be ka say onya nsuo mfa most Pentecost for Obimpeh so your sofo yeah go betina ka Galamsey ho asem na mom say your mama ba ye wunya nsuo emfa most dia na sofo no ye politics e dey be dia Maria Ewusi kan ye bone say wo ye sofo dia ye wa sofo djuma na tretre ye na boaye na ye sofo na say wo de wo be si politics mu dia ene ye nyina no be yo e no kure babia Maria Ewusi anya ne ye a wanya ne Apostle Nyamekye aka Galamsey ho asem ache pa ko Galamsey site na nado dan ko Kufuado time aka ho asem pa ho na Mary enya ne ye hu a okan ya dodo na kasa a ho de maame wanya ne ye papa no ye ka mo ma kwatia Galamsey a woka ho about the begani wafa wakutia Galamsey na Kufuado time wa kwantia se wonya nsuo mosu difference wo mu no se Galamsey no na ama nsuo ni nyina asɛ no very good na that time no ko Galamsey site no o ka say wonya nsuo mosu da
Ti o sempa kan ya asem na mero sika mun tie ni yo. Apostle oko galamsey site o se de na nsuo no sitie. 8 years and I make a never for the to say galamsey wantimi anko a president go be jai di anameboa. Very good. And apostle we Ghana ni mapenti oko galamsey site oko o se de nsuo na ti asai nsuo no baby akobo apunu mu no o se na puru nyina ekọ apostle anka se onya nsuo mfa mosu do mama 1 year 6 months na apostle be ka se onya nsuo mosu I want asem no wo I told you say asem no kan na de humu aye na mere isi de man no yes so if you check sir if you want here if you want check unya nsuo basu na bosome ene bos afi ene bosome isi awanya nsuo amosu simple kina sabe na gaje ene okọ ba bia baby nsuo bebre ani ate o ti ate nsuo bebre ani ate o ti o di nsuo mote ye nsuo ni say ye wanya ba bia sata be na onye nsuo bosu why dia say person onye nsuo mosu dia na o ye politics e di me be na ka usi ya adwe former chairman Obimpeh. Yes. I council of state member. When the Maria see ya adwin wa asem no kind of. yes Ba wa be pacho. Wa be pacho. Oje na Ewusi be na pacho because na nche ye party for na ni ye o ti ase ye NDC for no yes sesen that na Ewusi sebe na dwumu do sebe onye nipa na dwumu no na dwumu do asem na hokan onya so se le mo onya so american se efie nwotwe ye nsuo no se ye no ka na shop no onya baby botu jomama ba e se onya baby motu etina wo susu se ni kwan se nkopa chewo me na dwumu de ni so nkopa chewo na mo wunim se NDC for no se minim se NDC for bi na abo mere usika asem obia na ye twen ha obia ntimi antahwe no sampa ke ma menche wade ba ko Danka Williams osum kwaku free Danka Williams osum take free abronye ka adwuma be na abronya fa ni Danka Williams ade no obi ka last week I don't know more opposition no beba last week asofo a omobo mpaye ma jomama e ma ne ba power no last week they do start last week for Facebook ni ayi say asofo ge omo di asofo na tem so omo ne bo mpaye ma jomama so omo na pa oba pa jomama de do samba ya omo di asofo na tem obi anta ho hwe omo di atem deep but you see that one carry omo di atem di obi anta ho hwe na we chere say o man na etimo no o se hwe bibi because ekaya odi a enko etu susu se mo na mo ye kids no ene ne enkola na abefrafra mu no o man ahande Maria isi insem ni yi man we see there waka on company bi e say ye nyina de wakum ni ba asa otumi ka insem se kire sofopani a wodom pa de na chi na ototo man ne se ya Danka Williams de woni dom ebo a Danka Williams woni dom esa abronye ka se Danka Williams woni dom asafuna asabia kwanda se de nya o metwa president mama hu hia no mo bo mpa ye ma no na sanka edun to ya be ya o mu di o ma chem o mu ni dom so ba ken se be na ke Bawumia 3 cardinal principles are mo founded by probity, accountability, social justice na ma me ni ma enye na sofu ikase galamsey enye ama yenya nsu moasu na wanhwe sansam a yigina so de NDC na wotumi to be mane sofu ise ya asa achia o sabagani otuma ne sofu na accountability na ya kan ene ka sofu ro me ka se omo mdi se o MPP ma ye nchi wo mo no na o da to no sana tie dia yen so abenti NDC okay so accountability dia adia be na nzie ofori ata na ko ka brochire no ezo o presidency wa America ona ka brochire no ofori ata on ka brochire ofori ata o so yare wa ka brochire o si a wo pe kwai no abai American be boa ana so front kan wansem so brother no kan wansem MPP for so me the scat bagana sikatwitwi die wae palogu dam ana on kan wansem okay asem pa ga ni tie yenya moti o man na ye jikire no ye papa ye fa ye boni aye ade bia obeye bia de bidi wanim daje me so afre me bunu
because me bu me some stuff me baby am because me bu stuff but so ka say enfie nwotwe ni ensuo no say ye no na nya baby bo boss but NDC ba power no when you say onye nsuo most I want say no o can across say ensuo na say ye no me say 100% yes ensuo na say ye no ye say ensuo no ebekte na ye nyina be je no what is correct okay me bo be you your mama ba 1 year say man say onye nsuo famous it's better because one guy na what Ghana ha onye nsuo famous there because one guy na Ghana onye nsuo famous I want to tell one what you say Bawumia be bra hypocrite say Ewusi aka dey no aka okay onye nsuo famous efie nwotwe ye de na say afi ne bosume ensia de ye de na yekon efie nwotwe na kufa do na aka say Ghana say wantimi anko be jan president go dey no sa do onye nsuo bosu obi en say na Ghana nsuo sitie your mama ba 1 year and onye nsuo mosu over yes mama na wase anope se ne awoka no ye hwe anim kwan be ma na eja waba ne yo chairman Obimpeh former NDC Ashanti regional chairman was a member council of state elected member for Ashanti region Madam Betimo Didrisu ni appointed for Ashanti region dey ye to aba no wini was you mere si adwen na party for no say binima be frafra ma asem ne ba no ma take size ye kwa commercial break na ansa na no de na mere isikan na ye ba ye ne mpanimfo emfa nhihye so ye free commercial break ne ba ye ne mpanimfo emfa nhihye so na ye nko ye nim na naje nim boaten founder and leader United Front Party watenase sanso na Emmanuel Botwe senior ono nso lecturer Usted ono nso atenase a ye ba ye ne omo na ba be toatoa adwen ma wo se Mr. Amode message bi aba wo se me mfama chairman Obimpeh wo se ensem na wo kan ba bi wo ho a opeso bisa no questions me ba mahe na ye bisa no se wo se Mr. Amode so ba homa no so na ye ne be bon koma na bibia aye kama ede amount Madam Mary ayisi ai yenti ne awokan ya ensem bebra aba ho ne enko commercial breaks sia emfa emra medipa ono ye you Pentecost head and the chairman na make us oye nyamenipa yes the better no dem next time okay ma form to that level in the warning the catch okay so yes from prisons authorities from me Dr. Mary Ewusi Nyamekye warning yes said next time won't descend it to that level more fire so descending back from but yeah no politician we will deal with him as a politician asama like see Abusua yeah the need diama no me the need diama this time say what ye nyameni say anwa wono so what you say enya anwa asem anwa wono so sa nko me kan do kan ye mpesa me kire ni say ye the need diama no say what ye Pentecost for chairman okay sa kasa na wo kasa ye no a highly political statement who's that yes how nanado etiase no eti akonya so no na ukọ enkura mining communities na ensuo net se mpampa utumi de wonsasa na gu nsem and net se mpampa na o Ghana ha na oni Ghana oh no Ghana na o Ghana ha na oni Ghana no Ghana ohun ya na wa hu ohun ye energy mo buy ye measures are we put in place ensuo no afei etimi rane stability level that etimi e flow no fire eti won't mean nta ho nka nche se wo difference ebia wo ensuo ne mu ensuo na ni ate enflow se na nado time na ensuo no enflow eti se wo ye sofo na se asem a da ho aye no kre wo se wo beyi wa sofo ntade ato ho afa political dress ahye political lens akasa next time you be treated as a politician this time you're the best pen yes no ohwe so ni sofo djuma se na nado tena so a na ensuo ntimi enflow na ensuo ntimi rane na wontumi ehye forest no mu ense Ghana no se wose wa ehu na ensuo na ni ti no e no ba be kasa statement ni ya the better no for this time yes no oni ni sofo sem onjai politics na ye nye politics we da se try homra na ba mpanifo a enya momomo
Emrantie no. Ofiri na ebe. Mikoja madam fuma ni ko bie account go Kumauma Ura Bank PLC. That is